ndeto ya kwile kia kiasya na ndeto ila imanyasya yulu wa weke wanai na ndeto ile imanyasya ndu yulu wa kungwata ni oyona ngai musumbe wa asumbe ni nguboya teini waku na mumoni waku ukete kile undumia na kila nguthi umanisya mwiyai kikethwe kiendaniti na kwenda kwaku na kikethwe kikiotethio taiwano inene bweno ikathwa nundu ingai musio sietwani ya Yesu Kristo asani twaboyana utunga mubea. Amen. Amen. Nienda tusome ndeto ya ngai ibuku ni ya Esther kilungu cha kana kuambia musoa wa kenda kuvika musoa wa 11 indonya kwa mateima ngai kunena ni naku nanga umanyisio shindu ethia nukwenda itonya kutethia kuboyane kumonyanga mavadamagoni imwa kina jeni kwitu waka nitemuno kuboya yani kumonya mavadamagoni imwaki
wana umabayo luhande itina wa amina utukia mukelanioni na muthenya wa katatu athayuka. Amen. Hila wakomanie na amanyiwa make na ndeto ithi ambio nena akililie kwamba na amea ni nguthi kwasa na nathi kwasa ni kuondu wa faida wenu na naenda boya iwonde ulamu kwenda sitwa ni yakwa na ngawika. Yesu iwebetie atuye tuboye kila tukwenda na atu ya sitwa ni yake akeka kila tuiboya. Amen. Na asya kana ni utanu kwa asa kusungia mboya situ ni kana ataidhie mwana otondu mwana wa mutaidhisye mukelanioni. Hallelujah. Ku ila Yesu ambatie mukelanioni aikwa mukelanioni ataidhisye asa nake athayuka yu ili kwoko kome kwa ithengai na kila mboya siasungiwa asa ethio akitaidhia mwana. Wewe ona ngai to leo taidhia Yesu. Wewe ona ngai leo tunga kwoko kwa upinya ula munene twithia wanawo umana na mboya na changamoto na choniki ni meana mesiku boya wachuma muthelu tunasisye ibuku ni ya Mathayo kilungu cha 6 kwambia muswathi wa nyanya amanyiwa makimu ya Yesu asa no Luka kilungu cha 11 amanyiwa maimuku ya muyai tumanyishondu twaile kuboya wiswania kubika muthenosu petelo maya boya ni maboya wiswania mekala umana au measuni maboya lakini maboya no keda maiko no sungi wa mboya na mesha ubika bandu mama naka na tio kuboya pe kuboya undu kwaile na mwini wa wadhi ate uko na biashara ate ukombozi wadhi wake ni kano trained ni kano wadhi wake tukiwa trained number 1 ni wo trained number 2 ni wo katika top 10 ayumia wadhi akinena na ndumangai aishe kubo yani kubo yani kutwaile idwe machenine kuboya no kwithia kutaile alama enda kwandu wawe lakini idwe alama achenine ni kutwaile mundu wonde wa cheni ni wisi kuboya kana ni kumwaile. Hallelujah. Hallelujah. Kuboya ni kutwaile na mamu ya mwenye itumanisho ndo twaile kuboya na amia muiboya asiai asa waitula wetu ne shito akuita iwe usumbi waku uke kwenda kwaku kwikike bahayu luhandi otondu kuilie yulu itune pabu angino huende simbakoka sinundu usumbi na vinya nda yani siya kutene na tene lakini tuambi tobikoba ko ila tuiboya kwenda kwitu tuina mapata be maundu ala tukwenda lakini wendo boya nesha uboya usumbi wanga yuke no usumbi wanga iwoka kwenda kwa ngai undu kubangi to ilu itune yulu athai wako yulu asiana shaku yulu amushi wako yulu biashara yako yulu masomo mako yulu otwae wako yulu investment shako waboyo usumbi wanga yuke theni ulondu kubangi to etune na ituni kuyishobangwa uye ituni kuyishobangwa mushiunyaike ituni kuyishobangwa siana siya kuitwikale kwenda kwanga yundu kuilie tuni tisiana situ ikosewea kwenda kwanga yundu kuilie tuni tisiana situ siadha weni polisi maende straight kwenda kwanga yundu kuilie tuni nisiana situ shikale dhayo ifanikiwe ikatu dhikatu yako. It is a curse for a parent to bury a child. Ni kiumo mushiku dhika mwana ni asara mushiku dhika mwana mushia adhika mwana ethia wa adhika future kwa withia maisha make matililo kuyambe nundu vina wakila mushia ni mwana wake ila wiseka mbesa tisho kila kindu iwithia wana mbesa ukakua
ukabika bandu ukethia mbeca icio ona beeli uisu samata onoka uwe wachau onoka uwe wachau ukethwa na mbeca ukethio onoka waithe ko onoka wataunia masako yonthe katwika yaku beike ndu kwiwa na ndio make sense. Lakini ukwithia kila unindi ni mundu utonya kunenga kausulu na kisiko. Haleluya. Umundu utonye kalobwa kaoneka usulu na kisiko wakuye wakwani omundu utonye kalabu akumblende temathe ambui utatanyuka na kuna thiaka kuku ubebetete mabindi ubebeta kwa useni nikuwa tunindi shana situ na pia ndu Biblia ni mashishi kila Biblia mashishi kila boyaika twasome buku ni ya Esther ishitwa yake the original eta wandasa na andasa nikamutika kwatika na weuni kamutika tonya kusurvive weuni kuya kumupyu wajuke the bayone kamutungi na ikamutika umawa manugato ikamutika umawa marasi kwa andasa imaanisha muti wa weuni kana mauta mamuke musio na mauta matho wa munene. Amen. Na andasa asyawa asyimake makwa na andasa akiwa na asyai oswa ni kasini wake. Hi cousins. Hallelujah. Andasa oswa ni kasini wake. Hi makuzo. Oswa ni kasini wetu Mordekai na Mordekai ambia ikala nake na ikala nake moka matabwa na matwawa itawa uhamishoni ndisi kwa kikamba kuita wata matwawa komboni na Mordekai aondokona kamwili tukuke kanini aondokana musi wake na iye kalana kona ambia kwea na kamwitu kaendea na kuyana tuisio kaba asanundu bekila tunenea na kitokwoti ni kana tukekila tukemutweni wa upola nina gunga yunengie nete kwako na itina ula Esther eso tuika mukawa musumbi hata mwe Yesu na atuika mukawa musumbi nipa umelie thina political leaders atongo imaki uteti na atongo imaki usumbi nandu matonya kumina mbai nundu wa mundu umwe nandu methi ame weekend ukethia no mae manu na mutongo yuma wa mbai na makavuta andu ala nene onze mambai me serikali ni yake na makoa andu na makapani shandu na makaimandu ona maendeo ukewa masha fulani ni wa mbai fulani na mbai su nundu iwa mbai yo na kwa ingona na ninamo atongo imebiti yangi na mandiko masha pa emu nene omwe weta wa Amani na Amani Mwangangi heta Amani Mwangangi kaneti itwata kanatiwe Amani Mwangangi heta Amani Mwangangi mutumea wetu Amani Mwangangi na kila shaabi kange itini bingiloni kila muskali akaina makatu akatinanze apite yani makamuinamia na maende ya dhuku mimesoma nyamwano ita Mordekai ndeka umeka maingo chini na mitwe eri ya ungamite na meso mukulia tukulia Mordekai hindi niki etwa Mwangangi tio Yesu mwaka kiusi tio Mwangangi hama mukulia niki ndika ndulando angimeka Mordekai ameai nye ndino ndu na munene lakini nye ni muyuti na yuti tuithaitha andu tithaitha ngai na kwiku ni kuthaitha mundu na maandiko masya na thukumia sumasya maamua matabie Amani ni kana mone undu Mordekai ukwika nela mondie mamutabie maamu ya munene wabikaba yange itini Mordekai ndenama na asisha wa mwene sisya ethi ya niguo nela wethi ya niguo andu ai munene niwe namba ili kuma kwa musumbi niwa wae noma si noma iwe wae mimi ni fire ama si fire mimi ni noma ama si noma hani wewe wae munini ya musumbi na asishu abanga
ama niu kindu kilangu mwika asyoka asya lakini ndimo waeweka ni mumina nisya na andu mamba yonthe ni mabeta usumbini usuni mundu asya asu na aenda balabe musumbi na achochia musumbi ena grunge na mundu umwe aingia ni shamba yonthe nundu wa mundu umwe na aya musumbi be by it ya andu matewa nzamatu na amu ya ndua imaubudhitie na meba usumbini wako na musumbi amkulionu matonyaika na amu ya tuishe ubia mwia ni kanandua mapetangwe pio withia ba imundu usumbini na musumbi amunenga silu yake bete amunenga amuya henda imusebya mwia usu no yiki ya sahi yakwa na amani adia sebya no lamu ya mino sebya mandiko masya ba matenga mbesa maika budget wizo budget hiyo kwete ikwa maise ubya budget babe tangwa mbesa specifically a budget was done to eliminate the enemies of Haman. Yani budget committee na mbunge ya musumbizu ya bitukiria na ya allocate mbesa ambaso we awasho waikuwa ayuti na musiwa Mordekai na mabalua mandikwa na mandi subitwani serikali na ya weta mudhenola makoa ayuti nela maminio weta mabitukiria ayuti no moiwe na andumane wa mabalua na mewa wamu yuti ukuete okuibwa na anduma yumbania halamata ya yuti andumano wa ibanga andumase ubya miti ya manjembe haleluya andumase ubya ilobo andumase ubya mangi na tupyo unundu ethia wiwa wamu yuti umwenu ukuibwa ulokuitikila kuikalocha ninu na mbeza isioka na isi ya serikali na umeasumambia meyumbania lakini makwito yumbania ayuti nundu na moma yu komboni already wingombo na mbeza isiumwa uawe nduikwenu ikwene na iwabangi wakuikwa nae na ayuti maumea na yuti mambia kuya na mambia uboya na mali kama binga wedhe apemu yuti uisa paimu yuti unusa na meki ya makunia na mambia kuya na maboya lakini bamuna kuboya ko mboya sio iya matunda ni kuidhi ya maboya nai maboya machenda tu maiboya undua uito wakila mabangiwe lakini mayai na nsia ya ubonoka na maya nake Mordekai eongeitini au nyangwa shake sio sumbika na sio ubisi na eki ya makunia na wedhi yako ete kuyawite mbwe yite undu niwishi midhenya mibudhu nimeukwa niwishi mena midhenya mibudhu na nimekua na iwishi muya wa serikali wivo na iwishi muya unubitukidhi we na iwishi andu already andu ichanji undu imadhiwe mbesa mwa yuti mukuibwa mwa mu yuti mukuibwa na amaniambia kuya na niyonge wa yesiodhi mundu mwaila wa moni ya iliu etwa adhaki ai mudhukumi wa Esther na niwe Esther na Mordekai tabe unduma ileni ni wandi alikata bieshamu yae Mordekai ekite makunia na kwetothia kuya wite mbwetembea na nzia Esther nenga dengu anzia sesemba mutwayeki aetewe alea undu eshandeski la kiutumwe haya na atuma na nenga de balua amuya adhaki twa balueno twa Esther no muyati wamuna kusoma balua amanyekana be muya ubitukidhishwe kana musiwito wa ile kuwa kana na maitu maileo minwa kana ide maitu maileo ibetisitu shaileo mwana ya maileo mwitu ya maileo na amuya unubitukidhi we na ndu ni madhitwe mbesa na budget ile na bitukidhi serikali idhinisha kuwa andu na shidhingi idhinisha yani ailesha na amuya ningu kuisuba wabikendo tebia stati hato nyelele kwa musumbi haka tuisuba ni kula kui musumbi tuikaledhai onedhea tuingombo na dhake yalika na Esther Mordekai wale angua ndio na kitumi chao ya Nesa
ndio na kitumi cha iki anesa matuiwe kukua. Na mwewe wani Mordekai, tafadhali lika kwa musumbi ukameso bani maiko awe. Matuika nuwe de abala mabika eka omusumbi ya weka nundu already ni mwiyao vai mundu ungi uchenji ya nubi tukithiwe na musumbi ya saini. Lakini musumbi nde sikila wa saini ni chao na nde sikitange tite chao na Elisha watabiwe niwe ya dhaki enda uye Mordekai ati kendo mutabio kwa musumbi kila mundu wonde usumbi ni umuno andwala nene honde ni mesikana kwa musumbi bayenda wani mundu umekana mundu muka musumbi atakwitite. Amen. Amwendo mutabio ndutwa abata nundu inabata na kwa musumbi bayenda wa ninye muka wake lakini onakwa atambitite ndili balawi na amu ya bedhi ya omwia omwetu ula wabota kwa musumbi alika nza ya ndini ya kwa musumbi yani ayabika waiting room ya kwa musumbi atetitwe ni musumbi pe mwia omwe wake kutilwa ngingo amuyate peo na kalupo kebandu peo na kamwanya ateo musumbi au tambukisha ndata yake ya dhahabu au tambukisha no choto nyo survive ata utambukisha wiwa ukwa ukitakuwa usini esta kuelezea procedure sia kuya innermost ila ndo matesi na amuya na nyemwene eka unduma palabe musumbi asya nina mithena miongo itatu ndetwa kwa musumbi nikanone kau undu ukitawa nikibeti chake nukwenda kwithwa na mume nukwenda othio onethia methi ubango ndu meusia onethia mebango ndu mekweyasiana onethia mayonge wacio ila cia kalusi ni makwathania wendo tela ngilezi ya mwendwa. Hallelujah. Onethia methi unena ni cia kalusini mayuma ni events takibeti na mume asya for the last 30 days I've not been permitted to see the king. You must understand what that one means. Mithena miongo itatu dina newe mwana ona musumbi ndana mbita ona ungami wo sumbi dona nduma kula kui musumbi na yu sai supe na kiyo kiu. Hallelujah. Sai supe na dhinosu ayuti ni kaname kale thayu nipa ende kamundu anene na musumbi nundu mithenya yende na udhela siku zinazidi kuyoyoma. Halo, kila kuchao wanakaribia elimination, kila kuchao jua likitua wanakaribia kunyongwa, likichomoka wanakaribia kunyongwa. Sasa saa hiyo prior to that Esther amezuiliwa asiende kumwona mfalme. Hivyo adhaki ashoka na ya Mordekai Esther kuyati pe undu babwe ha nusiitwe piu kuthi kumwona musumbi kwa mithenya miongo itatu yuika hata na ke expect ye mutabio wishi ataranjia nundu niwe malikia niwe muka wa musumbi ataranjia atabuo Esther etambio he musumbi andumako mayele kwawa ningwenda andumako na yiwa muya uswi wathela ndesi kana ibomu nundu satani nusia satani no prepare sindu physical kusia sindu siabeba siukite hundu satani wesi kana Esther no kwende kanika na yutume kalethai na discussion yake na musumbi ya paramount ethio yuti maka survival lakini whether yanake matuku
kwa subandu ba mwai yumwe wonde ndena kibali ndane sautumano ni musumbi wethi Esther nukwenda ona musumbi lakini ndana atumano na yeye athaki ndo tabie Mordekai kana tikwenda kwako tikwitho andina te nina te no niende onena na musumbi lakini ninziwe onende otwabata wombe wa musumbi lakini ninisiitwe no niende otabia musumbi kiyo chandu makwa anonende otabia musumbi be mundu kwenda wandu mamba yako lakini ni mushie kwa mithenya miongo 3 ndiaonana na musumbi onakauni mutumia wakwa onakauni mume wakwa ninisiitwe ukethia ndimuvikia mithenya yonze miongo 3 onakau Mordekai ni watu mana uiona tana ile otembea angalika lakini nisiitwe inisi ninena nando ukethia we position ini ukethia kabinguywa ni kuweta waliuku mushini wenu ikuweta waliuku maishani masiana shaku no uweta waliuku dhayuni wako lakini bembaria wekindu kisikiunga mite katikati wako na musumbi Yehova ngayula wiwa Yehova ngayula usuyete au nenge formula ya kuondoa kishi ya kuondoa ivingi ikanoto nyolika kwa musumbi toka ukunanga kwacha kwa umundi na kwa Yehova itukwenda umona musumbi itukwenda kuona musumbi itukwenda uvoa itukwenda udhawa itukwenda ufanikiwa itukwenda udhukumankai itukwenda utabani obo musio itukwenda kwa experience ubako itukwenda kuona usunge wa mboya lakini ukwidhi abena kusiwa. May the Lord God, may the everlasting Father and give you an idea on how you can break a barrier, on how you can destroy hindrances, on how you can access the King. We arise this morning to ask the Lord, oh God Almighty, give us a way on how we can step into the King, on how we can access the King, on how we can take our matters to the King for intervention. Ulondo tutonyoto amabata maito kula kwe musumbi nikana musumbi alikilile handu ala tukwikalani amo imatubangite modhuku imabangite otumina imabangite otua tutonyobonoko twabika kwa musumbi inisimu ina madhina memeshi yenu ukedeona imwitite mapasa makaboya lakini bayina usungio. May the Lord God give you access unto the King. Mwiye ya unenge ndia ya ubikabala be musumbi yoba unenge ndia ya ubikambe wake nikano kono siengoya kukula kui musumbi na dhaki asemba haya tabia Mordekai na Mordekai akuntulika ngomu no pyo onu Mordekai sinundu esteva eseiwa ilo likabala be musumbi onethe ababwata ila watabiwa mwenye soko ke stati ndakoneka nawe no wokubonoke weka andakone kana yuti tukuwa wawaka bonoka wena nyumba yethe wake no mutabiati we onata ile otutethia kwebinda tathitu muninda hama nyotethio na ubonoko na woboso wa yuti ukauma bandu bangi iniendete ngoya Mordekai undu Mordekai akunanga mwomoe mobingua ndatulikango aneni no limwengu wabeba utabiati ona kangeiti kaka mobinguka bakabinguka ngeitingi ona mundu wa moto iwiate tukewe wate bandu bangi ona mundu wa makwasha tulike ashone diola tukona atutethia ona leo tutethia na kwa ndio kangutabia timu itu nutonyosisha mwana umautethie mukaisha siana senyu imutethia no kethe itonyo mutethia muikatulike ngo Yehova ngaya kaete wobosho nobonoko kwisilansi yengi utonya kwete landu mamba ya kumautethie okethe abaimundu kwithukisha lakini Yehova ngaya akaete wobosho kwanzi yengi Mordekai ashati esto na wae motu isubania Yehova ngaya akaete wobosho na ubonoko wa yuti kwisilansi yengi ndueke kuya nundu wa maundu alokuona kitumikio ti usungio wa maundu
usungio wa mau ni kuthima uni maku na kuitana Yesu muyaya kuitikana ndweke kuya nundwa maundwa lokwisila kitumikio ti usungio wa maundu usungio wa maundu ni kuthima uni maku na kuitana Yesu muyaya kuitika muyaya kuitika muyaya kuitika wa Yesu akakuitika mutange yaka kuitika Mordecai refused to give up because their only hope seems to have turned them down. Nanusio wina mundu bikasi alivoti na mwedio mutabye ula wisinu enda wiyesya ibatonye kokethia kielelo changa yumwiki osumbini amwiki yake tumike wewe unatiki tumikenge amwiki yake tuminiki abono cha yuti nibatonye kokethia kielelo changa ikunenga wiyose ubitu nikanote thisiana cia mwitu wa mwenu na mwana mwenu ibatonye kokethia mwiye ya kunenga kutwawa na etu wa mwenyu tiatwae enda ungame mwanya ni umesubanie kwa musumbi na mitwano yo ibinguke nibatonye kokethia ngai ya kunenga kufaulu biashara enda umanyisha ndwangi na mo biashara ukethia yoba ngai akuikite otongoine ibatonye kokethia appointment ila winayo ya national government kielelo changa yenda utethia andu makundu kamatie ibatonye kokethia kila kitu mudhukumi munene wa county government ukethia be kila ngai wenda na no mubaka kila mundu wi serikali either ni cia county kana national na with your position ni otongoi no mubaka wikulie okwenda kwa ngai banungamite ni kuiba inisingwa atamusala inisingu yanesha inaandikithiti ciana ciakwa kibetini nekiye wiyani musaini nekiye wiyani biashara ni ciende itwakie nyumba ya ikala tauni itwakie musimunene mashambani tuina nyumba cia ukombothia lakini kielelo changa ichombiki osumbini ibinda tathini chao kielelo changa icha kwitikela nithie ni mutangie na nithie nyumbani yake kwa ibinda tathini chao kielelo changa ikwitikila kilungu kichobo kikiendea nithie nithukishe ni chao ibatonye kokethia mbesa nile ciakwa ukethia okwati ni ula wakwa ngai endanu ngamena muthukumi wake ni mutetheche kutwa ishobo unambe balabonde wa yithi yawe umanye bena kitumi changai Mordecai onesata kuelewa hamu ya mwitu wako ni batonye kokethia yoba na kuikia usumbini binda tathie kuondu wakithi na totu inaua utubonoche Esther her way option is on there ethi atiala na option imwe na bebo anga yatedia Esther na Esther manya kusiwa ndakone musumbi tia nene musumbi ni musumbi walimwenguni wa beba amen ni mkuu wa hanga ndiye anazuia Esther asikaribie mfalme si wale watu wako si wao nutonyo mena ndukethe wacheni kila siona hiyo bisi nguba tuolika na thiko angaba na ndiva tuolika na ndo the state house ndiva tuolika onela musumbi watu mana alama sakuana onana mamanza onanechito akothe andiko maithi maibuta ukwithio sani ya ni chau resistance being the ayandu sindu ila sikikaba ayuluandi andu makita ku realize na sindundu cialani tu sumbini wabeba ibinde mo Daniel muthuko mwanga ikuma Daniel kilungu chake ndache 10:11 hadi kilungu che 10 ka che 12 Daniel akiboya kondo wa shoi Israeli ila mulaika weshie kukaitete osungu ya muye Daniel manze musosuni kanani sibe mundu kwenda kusoma ewe ni mulaika Daniel oila wapangie kuboya na kutia ya mithenya miongweli nomwe niyo Yehova ngai wasungiye mboya ciako tila waboye muthenya wambe ti wa mina mboya ewe oila ukusudie kuboya na kutia kuya nonyo ngai usungiye na nengane
anenga ne package ya kuwetewe. Amen. Mulaika amuya oilo bangi noyo ninengi osungio niete hamwe, lakini musumbi wa Persia anzie kukwete usungio huu pandu pa mithina miongweli nomwe. Kumbe thi Daniel ukwete oboya ndeti etuni ukwitana thina ndu etuni thina wiba katikati wachao waitu na bala Daniel we na kila ndi na kila region ina kindu kitawa mkuu wa hanga, mtawala wa hanga. Kenya iko na ile roho inaitawala. Kenya inatawaliwa na roho ya ufisadi na valueless for life. Kenya the sumbikitwe ni bebo lusani na kwithi ya maisha mandu matamata mate kwa nene andu ala membe usumbini maisha ma anainji ma kawaida kwa maimata kiuki madhina sia. Daniel kilungu chie 10 kwambia msoe 10 na ile wa Daniel tiwa boya ilo bangi kuboya no yo sungiwe niboindi wambiye Daniel ndukakie nundu kuma muthena wambe ula wayengoni yaku kumana na kwinyibya vala bengai waku ndeto shaku nishewikie na kwa noka kondu wa ndeto shaku indi munene wimbe usumbini wa usumbi wa Velisia anzi ya mithina miongo ilina umwe. Hallelujah. Atabwewa tina tibawe na atumiwe yani emuya mulaika emuya ni kwati iwe ba ki7 mithenya miongo ilina umwe wa ile thia wakwati osungio muthenola wabangie kwiyima na kwinyibya mbe wa Ngai no yongai wandumie kwa toto ya Daniel hamwe, lakini mithenya miongo ilina umwe niciitwe ni munene wa usumbi wa Velisia. Amen. Ukethia ni waboye na Ngai wasungiye, lakini mboya siaku isiitwe ni munene wa usumbi wa Masaku. Ukethia ni waboye na Ngai ya usungia no ukethia mboya siaku isiitwe ni munene wa usumbi wa Makueni. Ni waboye na Ngai yewe na usungia no kwithia usungio waku mulaika asiitwe ni munene wa usumbi wa Kitui. Ni wekailie yoba Ngai na hewe na heka no kwithia usungio waku usiitwe ni musumbi wa Mwingi. Ukethia musumbi wa Kamba ulimwengu ni wabeba ba angani ni woshie ukethia usungio ndukwatikana atabigwo nake Esther ila wamanyie aishe eye Mordekai nienda uthi umbania yuti onde alameba usumbini wa Susana na wa mombania umejura undie mekeboye maikaboye kindu kingi maikaboye mekuya umatabye nienda Mose mithenye 3 mambo yenye Esther mambo yenye baino ikwate mundu umwe ukethia aunga mabayolu ni wakombo ambaye yonze kuthono kondu imba yenda kwikombwa mushinobo kile mundu mokethia ambata baya ayamba ti andu wonde kwa Esther oshie muyo wa yuti wonde akwa na amenye kila ngwenda kwenyu ti nzembo kila ngwenda kwenyu ti mbesa kila ngwenda kwenyu ti theka kila ngwenda kwenyu ti kwiwiwa ti kila ngwenda kwenyu ti muikale muiyite amenya mithene 3 nenda mulike mboyani muthena no tuko mukimboya nye na asya na akwati kwithia mwimboya ngomete kimwe chutuma nyamasya ni kwithia wambia pasa boya musi wakwa ngwete boya nukomete pasela wavunga boya syana syakwa na kukwithia nduko ndu boya nukomete vayundu beki wango tutabika no mubakoki isubaniana maku na kwangu kuisubania ngaliko ingi tuikoma na bandu ukiya musi wako na kwangu ya musi wako tuikoma na bandu uyukita makao maku mabeba na ndio tethesha tuikoma na bandu hesamiye nakwa na etu athuko mimakwa bayeko ya ona kutuka tuikusumbini ndani
amuyo lutu yote tu usumbini. Haleluya. Aishe tuia ona kutuika tu usumbini. Undu Esther wa manyai baabe kila kiusiwa na baatwa emaku act rightly itothinzwa. Esa aishe nini sini kinyume ndine saitwa mithenya 3 lakini tuamina mboya ya mithenya 3 musumbingu mu access onethe kinyume cha mwiha nela maamini maandiko masya Esther ebotoa ekiangwa cia malikia na osa matambia na athi aungama nzawa ya musumbi aungama nza wanza ya ndini ya musumbi patie leo mbingilo hai aungama Asia ethea nikukwa nikwe ethea ndiokwa nibikie musumbi. Kumbe onatiku ile musumbi ndenda kuona Esther kai pebinya wake bindu waungamite katikati ukeria musumbi ndio lilikana wanake wa Esther ukethe ndio lilikana ndio Esther wa dhamana. Kumbe pe stronghold yungama katikati wa hakuna muhimu ukethia muhimu euthukubandesika na kibeti ukethe ndesika na siana aiba wana kwikunda sio nthe na ucio konenge malua yange pau no kwithia ti wethina withia pekindu cha bandiwe uimoni katikati waku na muse waku. Kumbe musini kwa yasiana na kasomedia na bakaungama stronghold ngome ukethia pe ngome katikati waku na siana siaku ukethia siana siaku sisika ni leo ya kana iwe leo nywa no kethia na yusika no kethia siana yumenete kaiwi mwana Pepe pati ungama katikati waku na ashimaku ukethia mwinena na sia mwina kosana ashima sianduma kunia asimu na ku ashama yukunia washama yendo kuona mashiandu endo mona na mukita nidhu ikindu mutakisi ilesta waungamie na mbingilo ya kwa musumbi ya bingu wa musumbi okilia medho ona Esther musumbi oneki atambucha kuoko mara moja. Oh sandata haleluya na akulia malikia Esther wendata haleluya hewa malikia bota ni kuidwa mboya ibinya wako mboanga mbingilo mboya ni yomboanga ishi mboya ni dashandu alaobe ni bingu wa shindu shandu mboya ni bingu wa masomo mashana ukedi abala mobyo no mabingu wena mboya mundu ukwenda shana mboya ni dashabala wobyo nduka kwate shana boya ni bingwa ile sawalikia. Imagine ulosi yetu kwa na musumbe methana 3 musumbe amukulise malikia wendata onethe inusu yo sumbe nunengwe amunyetie kilo kwenda kilo kulicho unewe yani onethia ethi kwa musumbe amweku masuo nienda kuikalana kuba ewe whatever you ask is going to be given. Hallelujah. Niki kila kithi na ichabe tangwa. Kumbe no wiba wi mwanake kana mukeba ni amwitu na katikati wenyu bakaungama force itaminwa ni friends yomboa wana mboya sia kuboya na kutia koya. Hallelujah. Ila mboya si wasi ya mulunga lusi kethingesho ni bota abanene na kepasa waku akwiye wasi ngube na ndaza si mwekeyo nibika na uwe musoazi mboya ya chao mboya ya chao ya kithingisho wisu thingisha we ukija kindu kiku ya ni abandu nokia no kilikia ukithingisha cha lazima kwa abandu ulika no kwithingisha okwasya no nilikia mboya ya mwikio na kithingisho maandiko masya ipota abanene musumbe amwete kilo kwenda Esther walikia hamuye musumbe ni enda date. Hallelujah. Onandai kueleza madina hamuye musumbe ni enda date nendo nenge date uke kwako ye nonywa ukendo manyerio ya chao tani siano ewe yesa nienda date nienda uke oye nonywa ai musumbe amukuli amuyo une ngandia muika unisuo ai musumbe amwana ukete kuka yani bandu ba Esther adiakaye yani mboya siakudhuye musumbi au mekwake athame kwake adiakaye kwa Esther mundu kila kima separate ya chombo wangwa musumbi aya na anyo amu ya Esther ndabyo wendata onethi cha ununewe Esther mwethini no ni kibali methoni maku uko kaingi unionye nonyo
ai musumbi akoma Bada musumbi itokwenda usiku mazua thitu wa mituke ati atinde na Esther muthenya wake le yaya na hanywa mukulia wenda ata amwe musumbi ethi na kwata kibali ni kuisuba ukengi ai unake musumbi akilatie ukethia Esther luta musumbi abaluko bale alaneti musumbi ndo tinda na Esther in fact ande ndo tinda na ke busumbini enda baya nyumba kwa Esther na muthenya wa muthia niyo amukulia wenda ata Esther amwe musumbi nye nienda thayu wakwa na thayu wandu makwa tunewe thayu witu tuikoawe musumbi atelema akulia ikuwao musu tonya kwenda wa kibeti chakwa yani musumbi ekala nasiana na mbukuta ekala nsia akathangwa ka mundu na nubangitwa muwa ya kibeti na musumbi ndese konfidandi wa musumbi Hamani Mwangangi abangite kuwa kibeti cha musumbi na musumbi ndesi na iwe trust niwe trustee niwe confidant wa musumbi na iwe bangito moya ya muka na musumbi de na habari ya kuiye mboya musumbi kuisobingu kakiliko amanyekana mundula wikite number 2 mundula wiyitiwe wa mundula bakwiko sumbini iwe bangite kuwa muka wake hamukulia nosu Esther ya musumbi ti mundu ngine mwana Mwangangi amwe muwani nu mu maitha wakwa ulokwenda mbuani cia nandu makwa nu Hamani wa Mwangangi musumbi akitio telema aumalie undu nde umanyai na usumbi utwa esuata nundu yui pe report ukwata wasani gwai na yuma undu alombikite mathuku imeana ata mundu ethia kibeti chako nubangite kuwa na kwa na munema mulaka musumbi onde andu me utongoi ona mangava na me unyamaku ukuonde melika ila sindu mekiye isitwa ni their minister ndiye si chau na muimwa maitha mo Hamani musumbi atelema amala ai asioka au shoka endi ethia Hamani oka baluka kabila ni bala Esther wili ekuya hamwe please Esther ningo kuisuba ndekea bisubanie kwa musumbi mwambisubanie musumbi ndikabutwe weya ndikwawe hai musumbi la woki ethia mwana usyo akomete bwa kuisuba na mukulia ya hamukulia mwana Mwangangi umbuthite kithemba cha yani witongoza kibeti cha kuona nibo niki pemboya indile na mumaitha amen hemo zikela ti uboya tuiboya mundusu ukwendete thima mundusu obie maisha maku oba muse waku oba musi waku na confident waku mboya ila tuboya ni ngai amu expose kulawi tikulaku yani na report yake umukwate evo tiwete whatever evo withi wishi ni wa manzi muse wakwa mundu mukolo tuasia withi ni wishi munyanya ni wa manzi mutu kibeti chakwa mundu umeoloke tuasia withi ni wishi mundu ni wa tilasiana siakwa na woi ni wa itilanga ikatwike kindu mboya isu niyo tuboya umundi sitwane ya Yesu Kristo haleluya na mwi ulatu ulikuwa mwanza with ya mwi wa mokusi haleluya with ya mwi wa mokusi na amina kumilwa ningai au milwe na aisililo ametangwa chicho tuboya nela musumbi wa isu andwala maibu ila mwe musumbi akulia wini tongoze ya kibetinio area no kethe ande bondu kikwata cha lazima ila mewe musumbi athuka Biblia cia Hamani ekiwe kunia mutwe no twekiye mundu ikunia mutwe no babu ikiwe mu maitha kitambake abu ikiwe mutwe abu kwa mutwe maana yake glory onze yabetangwa binya uonde ni wabetangwa ni kwithiwa ala meumukwata ni anini kwiwe abwikiwe mutwe mundu unabikia musoso abwikiwe mutwe na kwatwa amen na atwawa bala waseubitie kisusia bala waendete wabangiti boku yususia molendekai ni wa wasuiswa
kwa ubango lose ubitwe kondo waku na musi waku ubango sundu ikwatheka no utemanie kwa ulo bangite thimathila wendite eliku ikano pote bona musi waku ni woko pota bona mutwe nundu benga iwe ibaniasha tuye ibanisha lakini ngai nuko tu ibanisha ngai nuko thasha kayula wewe mboya sia Esther na yuti ni mboya ya ubwe kama ithaba othio ni kana makatilo ngingo othimathila menzi oula mutima se ubitie makwambatie haleluya haleluya oila ndeto maneni ila sikuisa no sisi othio maya na mboya yakwa ni kana kwa kukethwetwa kwa Aman ethiwe akisubana wekeo hakulwa na numbiki ya kibeti onaniobo anoze muzumeta ya report ya kana mwana ziweka ibeti siene ani muzume akulilia mwana wendo mwiki ya kibeti numbiki ya kibeti onanibo avu kwa kitamba naye wa musumbi pethi mathi nzitwe vala molitikai ula watchmani waku ukwenda kuwewa Asia uwikie akekwa na yambabu na akwa nundu bamboya kai mumaitha waku ni kuikala kaile musi waku na sindu ciaku cionthe nundu baina soboyo mboya ya ubeta kila kimunenga mileage icho tu ubetanga iboya tungame musumbi wa thayu wakwa ningu kupoya yu nikolwe nila govia wekiwea miwa musumbi wa thayu musumbi wa thayu wakwa igukuboya yu ikolwe nila govia wekiwea miwa kililikana tuililikana kaifari tuililikana malomaku tuililikana la kodia ya mimba wekiwe ikana muya ituiwe ikana muya itukedwe na pinya ituoka mbe waku na kuishubana na kuboya tei waku muyai na kuboya matei maku makatudhe na kuboya wendo waku yoba na kuboya vinya waku katudhe yoba nitulilikana kaifari nituboya nundu wa maitha maitu alama tuinsie maima alama tusie alama ikiyishi alama ikiyivingi tuoka kuomoanga ivingi shombe ishitwani ya Yesu Kristo ameyoma ngaitamu chakoko ameyoma iwa kuboya ameyoma ngaiwa kukaya ameyoma ngaiwa kuitana ameyoma ngaiwa winilo ameyoma ngai idukishe kuboya kwitu ameyoma ngai idukishe wema ishumano maitu ameyoma ngai nitulilikana kaifari amengai nitulilikana kaifari amengai
ngai nitulilikana kaifari yoba tamuja koko kwako veandu mashitwe veandu makwenda kwa musumbi lakini bemuya umashite veandu makwenda uponuchwa lakini mashitwe veandu meshibalama iliodi lakini mashitwe ituombo angabaria ituondoa ishi ishitwa ni ya Yesu Kristo yoba ngai iwa kuboya kwitu yoba ngai tudhoke yoba ngai tutembele yoba ngai tukitie yoba ngai komana na ngosi tumwihai ngayula wabonokisha yuti na mboya ya mithene tatu ngayula wabonokisha yuti kwa kutumia Esther yoba nivoya ukiliesta kila mushi widwe na mundu ungama mwana ni kondu walangi inishimishi itu nituboya lakini yangi matie shundu maile kuboya mwea kila mushi ukiliwe mundu wisinzia ya uboya mundu wishundu kwa ilo ni kuboya mundu utonya ishuba ni andu make makakwata dhayo mundu utonya ishuba ni ana make makabonoka mundu utonya ishuba ni ya mume akalechwa mundu utonya ishuba ni ya mukaka lechwa mundu utonya kuishuba ni ya shana ikafaulu dhayuni hu na mundu utonya kuishuba ni ya kanisa ukasonga nambe mundu utonya kuika ila nundu wa ministry ila ministry kakwata breakthrough amemwia wingai wa kuboya kwa ndumako yoba desha mumo wotangio veba mudhu wa kulobingu wa medho mandu makamana balama ile nikudi vebo suwa akade akatudhoke nundu nitukwetele mwiyo inutukwenda ukona tuinabata na kungai waitu ebu na ndui mutangia shamu ya Yesu ninaumbula na ishakwa ndekea mabitio makwa nanai nengawi kwa tiwadhayo bususie na vinya wabeba mudhiu no tangia waku katuwae na kwa sitwani ya Yesu Kristo na boya amen mwihai nina nenga neandu wadhala maboya mboya yo tangia mbe waku bebo hanga yako selele akakwate mwana wa makwata moko na kwenda na siana mo mwihai tuiwietei mwihai tukitie mwihai tutetee na mwihai ukiailia madhayu maitu ninaboya tei waku ninaboya mumo waku na ninaboya uendesho waku ukedhwe bamwena itu nikwetelete mwihai nitukwetelete mwihai nitukwetelete mwihai iwa kuboya na kukaya kwitu ni boya ashe maitu mwihai alama sima wa ukamanenge thayu mwasha no subio waku ya na no kamaipukanye na misio na mbanga sionde na udhukulo banga wanandu kinyume chona satani nina wananga shitwani ya Yesu nitoa kuitanga iwe itu na mwihai wetu shitwani ya Yesu Kristo itu aboya na utunga mubea amen 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 hata mwihai Yesu otondu Esther wenda utethia ndumake lakini wethia ona na position tukumatethia ndatonya umatethia nundu baina pinya wake bindu no ugo kwithitwo kwa ndo ingi withia kilo kwenda nukisi lakini be kindu kisie na ndukisi amen na be mundu mwikala na ciana ake na iwe kwikwikana ina ndumu isi be mundu kwisi nesaki ukoma naka ukethia mutua hata ciana no nzio na iwe sinese iwe wapingie ciana ciaku muka koma naka ukulima bingie skulu lakini wesi kana kwiwa nangie na wesi kaumie skulu endo wiwe umya kaika kolie kisomo enda ewo wewe moyo mutume muse waku no musio ukuli wesi nesaki iwa manzie muse waku kibeti na iwe simata iwa mutana nishe kibeti no kisio kuyunundu wesi nesaki beti chaku kitwa wi munyanya na iwe wakinenganie ku withi wesi nesaba loku kwete na eunenia nesata wina teinaku andwa mayukita wana mboya sisio kama kuna wanamboya na ndembo nundu nikana mithea ithukume nikana woyu tethia wia ikuwa nzembo na kithembe cha muthembo tu ichombo na mboya nzi chombo wana nzembo ukethia ni wene bala wailothi Esther ni wisu yani muume lakini ndamuthengea nuciitwa kumwona pandu ba mithenya 30 hethia kibeti ichusi wa kuthibala be muume
ukethia be muya ucio bitwe na kithi bala be mume nundu under normal circumstances muya ucio while kwithia wise with an exception of the spouse or children. Amen. Muya ucio le ucio wise paye mundu ile kuona musumbi ateo ethiwa niwe muka kana kake, lakini muya wasogwa asia mubakona kibeti. Kumbe ulimwengu ni wabeba mia uni utungwa ikasewa ikasia mutumio kethe ameona namuka ikatungwa ikashia mutumio kethe andathenge yamuka ikatungwa ikashio kethe asiana ithenge yashi kana sima ithenge ni asiana na muke kala na wo wina wona siana siaku kana wina wona ashai lakini ti mo na tiwe mushende ukumena kibeti kiyu kumena lakini pe mwiyao wakibeba wa museparate be muya wakibeba wakunia wechabano nge wechabaya amu mwinamba kwithia mwi victim lakini meya Yesu ne yekiawa. Haleluya. Nienda kila mundu wose thambio. Amen. Wose thambio ya kumwia mwia ula wekiwe onzia kulikabala na ileo lika onzia ukwata kila na ileo kwata mwia usu na ithembe oshawo ni umesia thambio ni umesia ndembo pamwe na mboya ila twaboya nundu ninaboya na ninaikia ni ati isia ndembo ya uthukumana na sindu isu ni ati isia ndembo na mbesu screen ni na mbesu TV ni tumiayo na mbesu ethe andu ina cash tumiayo alangi twiba nuisi kau nyingi andu ingi maboya lakini andu ingi maikwata kila maboya undu mabindamwe twindilu na stronghold nene yani yakwiye ayuti mbayonde kumya ndembo ya fasting nundu sia ingombo makunitha wewe yani onokethi menda umisha mwi ndembo mayai nayo nundu maingombo methukumdu ingombo matetha sewe matekuibwa lakini makwatwe ni mbanga lakini ndembo ela maumishe ya kumwisuba kwisuba yoba pandu pa mithenya tatu iatilie kila chasie mubaka musumbi aendie kwa Hester mawio consecutive mithenya yana itatu. Haleluya. Aendie kwa Hester mithenya tatu nela ama ni wabetangiwe nundu ama ni wewe kite meya Yesu onake ama ni wabetangiwe abetangiwe na na maisirali mabonoka na ni boya yako na maisha bano makwa ni mwiya au bete ama ni wa maisha mako na si mbidi siake sio ndende mboni hitu kumya sibuanwe ni ngai uwo umanye na tafadhali ambao ni hakikisha wa manyowo ndio kwa atwa ichua na kimena undu ngai akamanya au buanisha wosa kivanga nethoka akweka wikale kibinduni lakini ukethia mwiye ya ubuanisha no weke mwiye yakamilisha kila waambia ngai ndae moko buanisha wae mo buaniwa umane ngai ni wisinesa kindu ando ningi yuke somanya wi mwitu ina miaka 30 ya mwanza na mundu wakwana ngiela wonie wi baitu ina miaka 24 ezu miaka yana tayari miaka 13 mundu wakwana ngia utena utemutedio tena mate munene wangai ni kwazia weekend okumia no banga kwanza ikelo kanethoka kanela miti ya manjembe inatumia wa ilobi na ethia wiba mwena itona ina kilungu che 10 ukilia kwa kone basho chumbani nikana tumumishenga yo waitu yoba we mwe waitu na wengai waitu vena bata umwe wa mwana na kiyo kinene kondu wa mkukitwa kulatu ukitetwe besi mbithi tukwenda ubuaniwa kila umwe nina kio thainini unu kwenda umanya aman wa maisha make no kwenda kuona muthia wa Haman nikanama nyekana bena uni nimekuya makwasya manewe siana sio andu mako nimekuya makwasya manewe mawia mo manewe atumia mo manewe betisho manewe idekasyo manewe mali sio lakini ulobangito mabena ni Haman wa maisha mo yo bankai nabo yasitwa ni ya Yesu kila mundu wathika tuikumesya
dhambiu ithi na aikia amani wa maisha make mwiyu wa mwanza akavuani amaitha makavuani amaitha makavuani amaitha makaumilwe nundu wingai tuobosie tukite no kutwikanesa shitwani inene na theu ya Yesu Kristo twavoya. Amen. Amen. Kila mundu wiva ukawete thembo ciaku ikiebau dhambiu yaku mekiebau alangi utumia simu witume nambesu ulimwengu ni wabeba ithiwa sawa sawa na sanduku thithe andembo. Amen. Kwa ona wiva asa wiva winza wa Kenya wiva. Amen. Windini wa Kenya wiva amasaku kanisani wiva la bonde ui dembo esu connect na mumola ufloite. Amen. Mateima yova makwatie na makianisha ndeto esu ya Ngai maishani mako mukonangia mwe Yesu bi zimefungu inu